habereho kwijika abantu ababintu bakora n'irindiro ry'enyamaishwa rya Katonga Game Reserve kandi abaferera ha mirimo yabo. Muri aba harimo Sergeant Masipa Emmanuel, Nicholas Mbaraga, Mpora Kule Leonard bonaba abateirwe umuti bari aha murimo gwabo uteiriho na Isaac Birange hamwe na Kato Moses abacumitsirwe abhiji bari aha murimo gwabo. Mugambo bye Francis Aine uri in charge wa Katonga Game Reserve ajoburira inkuru bakore mikoro nkeji n'ekigendererwa cyo kugarira abantu uteiriho no kurinda ubangwa bwensi around our neighbors, that is Zina village and Katonga Logore trading center. It involved picking all rubbish like water bottles, kavera, and any other thing that shouldn't be contaminating environment. The activity is meant to spread the conservation of the gospel of conservation, so that the communities can know what should be done and what should be done in the conservation areas and areas around. That is by keeping the place clean so that we allow the growth of plants. Uri chairperson w'entebe yo kubanza abwaseri ya Kabagore ekiri kushanga mu district ya Kazo Roger Sarneitwe azibire gavumenti abo mirimo mirunje yerikora utiriho no kutendeka jamahe agaru kugira ngo bwahati ngakwatanisa je n'abantu. Nikoro mutshogu kusima staff ya Katonga Wildlife Game Reserve habo kwija kaza kujana nabo ekiro cyo buyonjo tweja tukakwatanisa nabo tuketurure tawuni yitu ya Kabagore tukahamo vera tukahamo ebicupa ebiri bijambo izeta tawuni yitu kandi ngakansima bataka Kabagore abo kwatanisa na staff ejo bagakurumwe mu muhango kandi ngakansima staff ejo twegesa conserving environment abo burundu bwitu na nihanga gitu ngakansima government yitu kabo kutishikanisa na nabantu kabo abajoire uniform kezo kandi abakwata mbundi fitanaho na government zakari muri ngo gumwe abaturage abo mu district ya Kegegwa hamwe ne ya Kazo basimire mirimo mirunji erikorwa bakatonga Game Reserve. Munonga bw'abawa kwiza bakatwegitaho bakatwegesa ukuyoze town twakome bicupa overa kasasuriyo rero mu town yanyirira kandi yabonera nange ndi musagu kubera namwe tukoze ubuyonjo buri wa mututusewo tutambudde namwe ate tugenda kulya namwe zoberi kwegita nabakatonga World Game Reserve abo mukoro gwo kwijuka abantu abafiye twakwatanisa nabo twayonje tawuni kandi basima bwa service zabo zo batoreka ni sibo nabataka twatunaho twantutamba no kwiyonje tawuni uzima twashima ba game mwe bari kutura riveje kandi twasiba izoberi jaguzibwe abanyamakuru abakozi b'ekitongore ekiri kujinanizwa hakurinda enyamaisho mu ihanga rya Uganda Wildlife Authority uderiho n'abaturage ukurwa mu districts 3. Irindiro ry'enyamaisho rya Katonga Game Reserve ndirishangwa mu district ya Kegegwa kandi riratana na districts ezirimo ya Kazo hamwe ne ya Kamwenge. Makoraga gashakwa Edwin Zakampa aba Sky TV ya Genshonga muri Kegegwa.